Voin hi September ni som panga sang ni le som ni panga tho tran ni a football news sang ta kan tar lang le don ani kar liam ta kar top in rin ni le pathian ni a te khan English Premier League khel chun zom le ani a in rin ni in khela Arsenal chuan an khel mual man thiam Emirates Stadium mipui singruk za somruk pasari lenna Nottingham Forest an lo mi khuala he in khela hian Martin Zubimendi chuan goal ni khungin Victor Gyökeres chuan goal khat a khunga eze chuan a thiante pet goal tur siam sakin Trossard point a siam sak boka in khel pumpui thlir le player thira team trazo kalang Arsenalin sithum fain ne na an chang Arsenal tana Bultran tu zinga David Raya Timber Mosquera Gabriel Calafiori tetar nunga omin midfield laya Odegaard Zubimendi le Merino ta omin tarma Madioke Gyökeres le ezete dalu anni a Nottingham Forest hi Postecoglou nuaya an game masaberni in sales chuan goal vengin Williams Milenkovic Murillo le Morata te tarnunga omin Sangare le Anderson te midfield lion oma doi Gibbs White le Hudson Odoi baka Wood te tarmalama anom ve thung ani hein khelpum pui thlirin result barakai ti soithei ani lem lova achan chu in khel frang han thlir let le in khel tur han soi thoma tang khan atam zok te chuan Arsenal buk rizok tur an ngaya Arsenal hian zazel somnga pali point patni bol changin Nottingham Forest samin zazel somli panga point pariat bol an changa Arsenal hian shots voi som parukan ne tanga voi nga target kalin Nottingham Forest lam hian shots voi nga an ne tanga voi khat target akal ve thunga shots manga han thirlet mai po in Arsenal hi chakphu jok anni inrin zanin khel danga Bournemouth chuan Brighton an lo mi khuala anin khelna stadium hi Vitali Stadium ni in mepui sing khat sang khat za somruk pasari an leng hein khela hian Bournemouth tan Scott le Semenyo ten goal khungin Mitoma chuan Brighton tan sipur su thren ma se atok zo lo awangin Bournemouth in 2-1 in ne na an chang Crystal Palace suan ang khel mual man thiam Selhurst Park mipui sing ni sanga za somnga pali lenna Sunderland an lo mi khuala team ni te golom lovin anin ne tok Sunderland lam hi tun nipui transfer an chet na tawangin an khela mu noma player ton fiat nei Saka chuan Hovin Mukeli le Hume te po hi English Premier League ka chuan an mi khwal lo hle Oliver Glasner and Col Crystal Palace tan player langsar Maggehi te Mitchell Baka Mateta te chu inkhel bultran tu zinga an lang le ngal bok ani Everton chuan ang khel mual man thiam Hill Dickinson Stadium mipui singa sang ni za som pali lenna Aston Villa lo mi khuala team ni te golom lovin anin ne tok hein khela hian Everton manager David Moyes chuan Jordan Pickford goal ventir le in player langsar Kinte Gay baka Jack Grealish Dresbury Hall baka Beto te chu tlarmalama kan mule ta chota Aston Villa manager Unai Emery po in Emi Martinez goal ventirin Mings Konsa Telemans McGinn le Rogers baka Watkins te chu in Kelbultran tu zinga kan hriat langsar te anni ome Fulham chuan Craven Cottage mipui sing ni sang sari zathum som ni pasari lenna Leeds United an lo mi khuala mual nei tu Fulham tan Godmanson a goal khung mangin Fulham in ne nan changa Godmanson hi Leeds player ni in anlama minute som ko hun pekbel minute lina ati lu wangin point thum hlutak Everton in an hlopa ade Newcastle United chuan St James Park mipui singa sang ni za somli panga lenna ulsan lo mi khuala heng khela hian ultimate an minute somni pakwana gola khung bangin Newcastle United lamin ne na an changa point thum hlutak an hlo chuak Newcastle United coach Eddie Howe chuan 4-3-3 formation mangin player teramin Nick Pope chu goal veng tu ada a Sar le Barn te laya omin Livramento le Kieran Trippier te defender Siran oma Bruno Guimaraes Tonali le Joelinton te midfielder omin Jacob Murphy ultimate le Barnes te tlarman thunga Wolves manager Victor Pereira chuan 3-5-2 formation mangin player te remvele thunga Kretsky te Rodrigo Andre le Totti Gomez te hi
Wolves lama kan hriat lar player te an ni ome West Ham United chuan London Stadium an khelmual man thiam mipui singruk sang ni zali somnga pakwa lenna Tottenham Hotspur an lo mi khuala mual nei tu West Ham United tan Sosek chuan minute somnga palina red card mu in Tottenham tan Xavi Simons sa siam sak mangin sar chuan minute somli pasarina gola khunga he goal hi minute somnga pasarina Romero siam sak mangin Barfgal chuan a chun soma Barfgal goal khung tu hian minute somruk palina a Van de Ven tan pet goal tur siam sakin point thum hlu tak Tottenham lamin an hlo chuaka Tottenham manager Thomas Frank chuan 4-3-3 formation mangin hetiang hiam player te arema Vicario chung goal vengin Porro le Spence te defender Siran oma Romero le Van de Ven te defender Laya omin Sar Jopal Hinha le Barkval te midfield an oma Kudus tel le Xavi Simon te tarman thungani West Ham United manager Graham Potter chuan 4-2-3-1 formation mangin player te hetiang hian arema Lucas Paqueta chu tlarma maltlap tirin anunga Boyan Matheus Fernandes te Somerville te da Ward-Prowse te Sosek te midfield da in Walker Peters Mafro Penos Gilman le Diouf te defender omin Hermesen chuan goal aveng thungani Brentford chuan GTEC Community Stadium mipui singkhat sangluk zasari somkwa panga lenna Chelsea lo mi khuala heng khela hian minute som thum panga na sei chuan Brentford tan mashuaina goal khungin he goal baki first half kan mulo second half minute som ruk pakhatna Joe Pedro siam sak mangin Cole Palmer chuan an sipura su ta 1-1 ani minute somret panga na sai sedo chuan an goal ni na khungin 2-1 in ma an suaya Fabio Carvalho chuan air siam sak mangin minute som kwa hun pek bel minute thum nan sipura su le taka wangin team ni te point thuman lung oya trula Brentford manager Kate Andrews su invent thupuya nein 5-3-2 formation mangin player te arema Seth Henderson le Jensen te hi kan hriat lar te Brentford laman ni ome Chelsea coach Enzo Maresca chuan 4-2-3-1 formation mangin player teremin Joe Pedro chu center forward ta da Pedro Neto Gittens te Bonanno te chu Joe Pedro nunga da ni in Fernandes te Saisedo te midfield ada Fofana Adarabio le Chaloba Baka hatote defender Lai le defender Sira da in Sanchez su goal veng turin ada lut thung ani Pathian ni zan English Premier League ka Burnley chuan ang khel mual man thiam Turf Moor mipui singni sangkat zaruk somsari pariat lenna Liverpool an lo mi khuala champion lai Liverpool tan Mo Salah chuan minute som ko hun pek bel minute ngana penalty atangin heng khela golom chun akhunga Burnley player Ogochuku chuan minute somret palina double yellow card tawangin red card amua Burnley manager Scott Parker chuan 5-4-1 formation mangin player teremin Dubravka Liverpool second keeper trin chu player kan hriat lar te zinga mi turni in ani baka hian Kylie Walker chu Burnley lama hian a omboka ani bak chu player lar le langsar thia hansoi chuk tur anom lemlo Liverpool coach Arne Slot chuan 4-2-3-1 formation mangin player te arema Alisson Becker chuan goal vengin Konate le Van Dijk te Laya an oma Kerkes te Szoboszlai te defender Sira omin Gravenberch le McAllister te midfield an oma Mo Salah foreign wers te Gakpo ten tarma moin ama bera ekitiki a omthunga Alexander Isak Ero dalu Nilovin squata po hian a omlo Pathian ni zanin kelzinga ngai ven lo berchu Etihad Stadium a Manchester United an leng lut kha ani ome Hein khela hian Manchester City chuan Manchester United sithum fai zitin nea Jeremy Doku siam sak mangin Phil Foden chuan minute som bariat na mashuaina goal khungin minute som nga pathumna Doku siam sak mang bokin Erling Haaland chuan goal a khunga Bernardo siam sak mangin minute som ruk pariat na Erling Haaland chuan a chhun zom le tak awangin Manchester City zokin United laka ne na changin an goal khung zak point thum an hlo chuak ani Manchester City in zazela somli panga point pathum ball changin Manchester United in zazela somnga pali point pasari ball an changa Manchester City in shots voisom pathu an nei tanga voi ruk target ta kalin Manchester United in shots voisom patni an nei tanga voi ni target ta akal thunga
Manchester City keeper thar Donnarumma chuan trum ni safe nein Manchester United goalkeeper chuan trum thum safe anei thunga an goalkeeper thar ero he in khela hian dalu anilo thunga ni ti hian Manchester United le Manchester City lineup tan thlir chun zomila Manchester City coach Pep Guardiola chuan 4-1-4-1 mangin player te arema defender Laya Ruben Dias le Gavardiol te omin Asira Rayleigh le Kusanov te adaa goalkeeper Donnarumma da ni in Rodri chu defensive midfielder ama mal tlaktira ni a Bernardo Silva le Doku te sira da ni in Reisner le Foden te Haaland hnunga da ni in Haaland chu tlar ma mal tlaktira ni Manchester United coach Ruben Amorim chuan 3-4-2-1 mangin player te arema Bayender chuan goal vengin Euro delete le so te defender an oma Masrowi le Dorgu te wing back a omin Bruno Fernandes le Ugarte te midfield laya omin Mbeumo le Diallo te chu Sesko hnungan oma malta tir nun nei turin Sesko chu dalu ani thungani English Premier League ka team sang ten voili thau an khel nu a table dan hetiangani point som pani mutu Liverpool chu marwai tu ni in Arsenal chuan point kwan mo pani na din munan lo a Tottenham in point ko bok mo in pathum na din mun lo in Bournemouth chu point ko mo pali na din mun lo tu an ni a Chelsea Everton Sunderland le Manchester City ten dotin Chelsea ham point rate an mo a Everton le Sunderland ten point sari mu in Manchester City le Crystal Palace ten point rukan mu a Manchester United chu som palina point li mu omin tundin muna usum point an lamulova table mong phan lu luma Aston Villa in point ni mu in som pakwana din mun lu in West Ham United in point thung mu in tundin muna hian som pariat na din mun an lu vele mek thunga English Premier League lampang deuh hi kanhan thlur bing deuh bi kanga English Premier League khel to china tun season a stats rang hantar langta ila Erling Haaland chuan goal nga khung to in top scorer ni a Semenyo le Victor Gyökeres ten goal thum ve khungin Haaland hi an dot thunga Trent pet goal tur siam saklama Jack Grealish su achung bera omin foili a season nei to a Joe Pedro chuan voi thum nein Diouf chuan voi ni anei ve thunga goal in rol tama hian Erling Haaland ni in trumnga in rola Jack Grealish trumli in rolin Semenyo chu trum thum a in rol thunga Big Pop chuan match lia tangin match tuma goal achua lo ani English Premier League match li khel to china shots nga ber chu Erling Haaland ni in trum som pakwa shots anei to a shot on target nga ber po Erling Haaland bok ni in trum riat ani ut ok pet perto goal ban le goal bar kan tiang kha pet perto chun chu Casemiro che English Premier League ka alani a ni zana Erling Haaland an goal ban pa nga ya paper kha ut wakpara English Premier League application hian apom lo nge nia ala ziak chi lo ani England midfielder Elliot Anderson chuan ball voi zali pakwa dek to in English Premier League a ball dek tam berani a true ball da dik number 2 Bruno Guimaraes ni in chumru true ball tun season a da dik to a tekela ne na changjok se chu Tyrick Mitchell ni in chum som pakhat ani a block nga berero Emmanuel Abedu Wolves player ani thunga interception a thaber chu Moises Caicedo ni in chum som patni ani Tottenham goalkeeper Vicario chuan chum som pasari zet safe nei to in clearance a Virgin van Dijk sang beren chum som thum pariat clearance nei to a Van Dijk ki bowro ka sanga ballin chu a chum som ni panga zette na changin Dulls una hian Elliot Anderson at thaber tunga chum som thum pali ani tun season English Premier League a red card mu player patni an omta a yellow card mu ero an thanem to le player mal anga fetber phakar ber chu sasalukik ni in chum som panga zet he player hi a fall to thung ani